Nuwao pemulihan tu piring ko kusunet kaisa kau recumata lukai yang goi pokon. Oh muyak burtoror karyawat. Ranwat ni abang may silisak paran kaulo riyakat riyasak payo. Ranwat ran kaisa waluan muyak burtoror karyawat. Jalan ka katla motai dan paguk jalan katta dan paguan paranat karang ka kulian tai dia lolong. Saya kupure panet, dalam batuan cakap langsung. Mang samat kot labalap, nakat nan molar, saya karong ini mar, jalan sampau, o autopekan, jalan dongki saramat. Rawat kelak kot mai samat kot labalap, jauh panet bang kupura pasangkakan, tahui rekan lepas saya pun pompe yo kakati, mereka kapaya pompe. Pagkatapos ko puray kit lakwad main sa matkod lavlat isang kakantaw lao masang kapanda kapatawan panda tama pang kakansan salpon kakan kapayada kupura pagkat kito sa pamangay saraw ko yung kakan kalungwa atungol yalamalam sa uyakupur nipapol o malele ayayimat may patawul yan o sa karita lalang kapain sa mayroon si Sister Isam. Kailangan wan paranat kar teka kaya katla motel essential bagay lolo magpaan po na sa chief clerk on roll call. Senator Sen Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Altman, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Jose Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Salvatore, Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendita Suelui, Senator Mikael Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Evelyn S. Novick, Senator Sheldon G. Knapp, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitoro I. Sinha, Senator Francisco Sinram, 9 Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan chief clerk essential magtay sa palman ko quorum magtay ka katlana sa mamatay uya kubur muna tayo bang katlana sa mamatay uya kubur record tapukan kilaltin marakan essential Senator Loyola, Senator Chawab o floor leader Abram excuse ang uya kuburan danot pwede tayo sa palman ko quorum agtay katlana sa mamatay uya kubur o menulian tayo di uya sa palman sa karatan kapung Malal sekarang misiko kabung lab panggu perana nilap sekarang wailap panggu perana raksoko wailap panggu perana isoko wail ko sa bulumalikan ko nanalang ko naan kaniku wail to yorong labalap kay tukaras nan balian tiyak momotso or government national, state or local government wail ko kabilaan Bombay Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabina Honorable Francisco Loanis, wawan ko siyang kapong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyang kapong Koros, wasaksip, Ejungal Wawong Vice Speaker Michael, o Honorable Senator Koros. Langulang siya umaro, Aloysius Sariso, Somas, o langulang kasambal ka ng Tiyak, Momotso, o government non-chamber what, o
o pon kalapot, o pon taga-pay-pay kan koros and pon pay, o non-way loud kan maslikan pon pay. So kat o men paguk Thailand open non-way kupuran ranwat. Thailand ka katla mo trial essential na floor leader sutrapatang tile, o men ulian tayo diyo pagkita 5 speaker ang kakalwa Thailand way kupuran ranwat. Kami 5 speaker. Tanang government speaker ay tungal ran mau and kapin ran lelawat. Upagi ay tungal sakal misiguya ang kapili sa bulumami. Amo tungal na paytay sa ongya pang kubur o wito kanin pumpay na patuloy nila. Protonan maluwat man speaker ay tungal sakal mga pang kubur. Wanogi kampakatay honorable senators Koros. Ulugu ya Iraila ko mayang tato man wala ranwat o supay tatok me sabul man wel oray tungal wali abakan tantaw yang lale mensang kapur ranwat wano gustap kan ay tungal ran mawan kaping paya mawang ton pontoy Koros sang palimasa lel palikapi o taululi likin kalalan pontoy. Bang speaker, nawaw ibatawan sa karega mo yung umut kasampalwat and kap tawyang walamalamgi out of one channel and ran karayaw o kamanala. Ayan. Kumagit memia siyang sa matay 5 speaker. Koros mo itong kumagit ang masa niya uwang masa niya so kumagit paitar miya masa na bang journal? Motion and close, my speaker. Kariyaman. Mas solar ay panpo na sa kumagit tayo na itong iti masa na bang journal o sa pulaman kita. Koros mo itong kumagit masa niya uwang masa niya so kumagit paitar o tayo sa pulaman kita sa pulaman tayo journal and run karyaw and we akupur chororwat. Kamu 5 speaker. Kalangan speaker, nawaw ibatawan sa karega mo yung umut kasampalwat pagi kalunggak turok tiyang banaray suwa walu. Kariyaman. Echan salama kumagit memia sang 5 speaker jalan torok tiyan ang isu walu. Ayson kat kilong to patawal daw. Kamutaan ko senate kan to resolution kan. Senator Artui, Senator Ned, Senator Edward, Senator Simon, o Senator kan Koros, met tungalan ko sa bulman ki kamutaan ko senate resolution. Makoros sa bulman ki at tungalan ki ransyo mawak tayo katla mo ko'y pambipon na sa 5 speaker. Kalangan ng government speaker ay tungal sakar sa bahal sa karega mo yung umut kasampalwat kalunggak turok tiyang panur turok kitay ray sa kayo kantung kamturupot. Kariyaman. Echan salama kumagit memia kuwagi amia karyaman pang kumagit ay pang rule magtay katkatiyag pang order of the day is kamu speaker. Kalangan speaker, essential na ngayong kaway totokan legislature. Ito ka lang, yaman ko santi na pali, standing committee to tubsong totongkan. Ang baby karabongan so, treasurer of Pat Pelenwar. Pranwood lakap, irak bukat pan, nagpayayin session, o yayan so magkatayang kakunsak. Ke lel, guwam na pananana tola. Ari, nang speaker nawa, ibatawan sa karega mo umut kasampalwat bagi. Kalunggak place standing committee report ng balimasak na labunyal resak tayo pa standing committee report. Kariyaman. Kailangan 5 speaker essential mo kumagito. Pwede yan yung karyaman pang kumagito. I mean, pagkitang silent place standing committee report ng balimasak na labunyal resak tayo pa sa bulmatay standing committee report. Child Chorus Placer standing committee report na may sa kuno laban niya sa payo ay amplio po na sa 5 speaker. Kalangan speaker, nisangan mo mo tayo bilbatungan sa karega mo yung mumot kasampalwat ipurmawan mo yung kalunggak toyang o place standing committee report ng balimasak su laban niya resak tayo pa calendar and standing committee. Kariyaman. Report. Essential mo kumagito, essential na miya karyaman pa. Karate pan pilpakita trident place standing committee report ng Belimesa issue na milyari sa payo pan sa pumatay standing committee report. Kami 5 speaker. Kalangan speaker, nisangan mo motor. Iman ba naman sa karega mo yung umot kasambalwat and ka-place standing committee report ng Belimesa kwalula pinyal reyesak tayo pan standing committee
report may patunayan corrupted. Sansal Mamiya Karyaman Ben Kamagutok Silent Place, Standing Committee Report, Number Limesa Kualu, Lebanon Reyes Bayo, Pansabul Matay, Standing Committee Report. Pergi Mamiya Karyaman Ben Kamagutok, Iman Pagitak Silent Place, Report with Pansabul Matay, Standing Committee Report. Pamawar, I will then play for as a Vice Speaker. Kailangan ng government speaker, isa ka rin kamo yung umot kasampal with Tagi Kitalang Kapil Place, Standing Committee Report. Number Limesa Kualu, Lebanon Reyes Bayo, Pan, Standing Committee Report. Order of the Pergi Sansal Makamagutok Mamiya Karyaman Pe, I will ban for as a Oiman Pagitak Silent Place, Standing Committee Report, Number Limesa Kualu, Lebanon Reyes Bayo, Pansabul Matay, Standing Committee Report. Chorus Places, Standing Committee Report, Payu, at Pansabul Matay, Standing Committee Report, I ban for as a Chief Clerk. Standing Committee Report, Number Limesa Kualu, Line Reyes Payu, Mepit, Governor Communication, Number Isisa Tuao, Line Reyes Payu, Sang Salmi Committee on Environment and Climate Relations. Pangan Chief, Essential, report with Pan report outside, Sabul Matay Committee on Environment and Climate Relations, Karate Pan for as a Chairman R2E. Kailangan ng Mr. Speaker. Iminpati ang sabol mo umutungal sa karatang kay Boniwao na siyang nindang Nelel na maluwat sa karatang Wamsum Komi Nelel Vice Honorable Members Chorus na taybayan ka dahil ng sangkap. Mr. Speaker, patuan tata sabol mo ni Kambiyan Environment and Climate Relations o sa karang maluwat dahil ang kakatarapa maasami Standing Committee Report ng Limesa kayo, Lebanon Reyes Bayo, Sabol Mandita. Essential ang mga kamagut sa Chairman and Environment and Climate Relations, Chorus Motum Kamaguto, Masaniyay, Uwang, Masanisyo, Pagod Kamaguto po itatay kat-kat nan Masanabe. Miya Masanabe, Kamoy Chairman, R2E. Kailangan ng program, Mr. Speaker. Report what option patulong ng maluwat yata motion yung mga kapantalang ng next session day lakap. Essential ang mga kamagut, essential ang Chairman, report what ang kapantalang o nguya kupurun lakap. Pagi Mamiya Karyaman Ben Kamaguto ay ban po na siya, Chorus Motum Kamaguto, Masaniyay, Uwa Masaniso, Kamagut Paitar, o report what kapantalang o nguya kupuran lakap. Kami Chief Clerk. Standing Committee Report, Number Limesa Kualu, Line Reyes Payu, Mepit, Legislature, Bill Number Baisa Payu, Line Reyes Payu, Sang Salmi Committee on Finance. Chancellor report what pan report sang sa Matay Committee and Moni, karate pan po na si Chairman Call. Kailangan may speaker muna iban pati ang kupurakan na intak pati ang sabol mo sa karan kay Boniwao kaping mapatoyan nilang tungal wala pa ang kupromi on kumelal Vice Speaker on kay Honorable Senator ko Ibilmen lugayang tungal wao Israel kan mapati ang kaya nan uya kupurun men sang ranwat kamelala me ansukis member kan pan KPS Israel Tuan way kasampal kayo may pati ang kaya sang ranwat ni wao karag-karag may speaker men kamagad mumuat kasampal wat kaya kak uya kupurki Standing Committee Report ng Limesa Kisula Reyes Bayo. Karyaman Chancellor kamagut Miyaya Romia Karyaman pa Chorus Motum Kamaguto, Masaniyay, Uwa Masaniso, Pagod Kamagut po itatay kat-kat nan Masanabe. Miya Masanabe report. Kailangan may speaker Standing Committee Report Limesa Kisula Reyes Bayo. Itan kamuta ugadag lang ko sa net Paisak Payo, Lebanon Reyes Bayo, may pagbago maluwat. Ang kakamanata wan muni yung patun wan jalan nen. Ang kakapwali anan karwarun apel ben piyowal ang sa Matay Lone Bay Supreme Court. Sansal nan kadeden terakterin malanggubong nan karong-rong mawiyawi nan report pen case kan apel nan sa Matay malanggubong mainan and choto elayang
sa bisin taraboyakan makin apple pesang ong chon way kabel pon pay posto sa akan makin tatok anana ben wonwat karwar melel nan kawit ben yawa sa wonwat pan patwasang ye sansal me malwat kamanata one morning you mabana bali position riyaw eu position of Padawan Information Technology, eu Padawan Civil Registrar position. Kamanamatan munuwat chapter ni Oktober position riyawat about ta nan sombungan April. Erbuagamet one morning me peta me wa perpadan wan jalan nen kit sama ichar po en kakapali ananin reprogram wat sang personnel or on POL. Ano yaralap i kawait me sang malunggubungong sa bulmong Committee in Finance ng report. Nuwaw karagarag may speaker, imen Luke, Irail ko, Chairman ko, Melel, Vice Speaker, Metro Committee in Finance. Mamiyawa sa may so de sayang nan tungal pada committee aran kak pati ang iyo kapese o deman report what. Kalangan may speaker. Kailangan Chairman Carl o kapatid report. Iya pa masunod kamu Vice Speaker. Kailangan speaker main ay tungal sakran mo sa pala sansal kawew minentete o sansal me mono da banta top ni reprogram o biar sudagak sayar personal o travel pin we agre program into rusun ko sunnet aprotong malwot helga kapkata mono beta pukat porento top sang ni karabaw iman pag-teller tinga dumasan pa ususkila. Masyalaal masunod report po tayo banto na sa kamagut masansal sang Vice Speaker sa lang itong masunod report. Karos mautum kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar karos mautum tayo sa bulman kita report ng belimay sa gisyu labaniyari sa tayo masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar o tayo sa bulman kita report ng belimay sa gisyu labaniyari sa tayo ang Committee in Finance. Standing committee report number Mesa Kuala Lain Risa Payo Mepet Legislature Pin number Walisa Payo Lain Risa Payo sang Sound Committee in Finance. Kailangan Chief Essential na report what pilpan report sang Committee in Finance karitepan po na sa Chairman Carl. Kalangan may speaker kasabali sa karan wow ingak pilaw pa ata sa Committee in Finance ay kasabal ay tungal wow o lukay ang rail ko may pilpat yung child may isang ranwat wow karagarak ipilaw pa ata sa Committee in Finance o kamagit mumot kasambal wat kailan kak uya ko purgi standing committee report number 5 sa kwalo laban niyari sa payo. Essential mamiya karyaman pan kamaguto koros mautung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagit pa ita try kat nan masanaba miya masanaba Chairman Carl. Kalangan may speaker niyaralap kamudang ko sa nadwad sungusong mumudwad ang kakubureta uya pentatagyo may ban apali anani karwaruyo may ekiswarela may pit eupenen tatag may ban kamauyala alakay nanwin ponpay nintuan eupenawat miyan ang pungan ponpay state national government o national government eukiyang Asian Development Bank nan kamumatan ko sa net o kawin mamiya grant you pampatosang Asian Development Bank on national government may banapali alakay may rop wiyawiyar kangen meeting kay wiyawiyar o kasaneti alakay na napesam may ban apple ban grant po ang punpay essential may nan tatawagan rop mawiyawi alpayo marapilata oran kak puen kakapul pan kranwat madamatawan kranwat en kak apali wiyapen pay cup me misin cup pan apelto
songan totong ke pay membiaya recycle kapatayang songan men totok cekan puen ka kamawela al membiaya hari grandwood one morning me pan patutong pompe padu 1 million 102 sama nan kawid sabun Kementerian Finance padki yang government lab OADP niya requirement the kasantin grandwood me state kan ban yang padrawanta tekat kita one money yung ban patian grandwood mo na ban apol eri one money word kawid mamia pilsang sa matay government lab OADP o sabol mo Kementerian Finance utung and kag patosang nasa matay morning compact and kag patosang nasa matay morning compact riyaw mag-carry over o as what wanon awi-awi sangon totok kasampalkan na pitkirtaan pa yan way amelel infrastructure mamalwad pan kosaneti tama sa insal nan kawit kan mamia million riyaw and kag kamanamanta sang nan sabon matay morning compact pan infrastructure when kakuya co-finance the matching on grant kasampalwat ay out of report mesansalo open and totok sa Kementerian Finance pati yang Secretary in Finance FSM Assistant Secretary in Transportation Communication or Infrastructure in FSM Pilipajeng, uliya pa na ATP, makawakaway ta FSM nan sangan kran matuwa tamet o nan karong-rong mamia and sansal me sabul madail kampan Phonepay Transportation Authority Pilipajeng karong-rong wad pwede kasan tiyo mambil miyayer manit one product wad ya pan magit PTA mapan apali tatawag wad niya kapadapat pa na one morning pan apali product word pan padu 1 million issue realop dimanen sama kalangan may speaker Kailangan Chairman and Finance Tamoni pwede kapes pen report miyata masin pen report Speaker, kami Senator Movic Speaker, imen paytag kalangan kami Monay banyang kato ay tungkol sa karapatan kay Bonio wow ang tatong kami kumtiyang tiyer Honorable kong Speaker Vice Honorable Senator Kan Coruscant o Israel Coruscant may ang batong chairman kami Ranmuch Speaker imen paytang kita na kuya ki Chairman in Finance kasaleta me Moniwat pam katota sangnan supplement Phonepay infrastructure funding van available yang Phonepay imenen bilagis pisaturi yang katail yang 19 Phonepay state sent van available nan fiscal year nasang nan infrastructure magtailen mo work me monwat pam katota sangnan Aban patusan nan infrastructure unallocated te infrastructure maban patuto. Mo payment we kuma imen we kuma ban so ya masomiya commitment kay ong infrastructure me miyer pagkatel to patkasang 2 million lane o kawela kasandikan me miyayarong the consent wood amount allocated tayo pilmen we kama yawan cent me miyo yawan yawasa me wood pambato sang lalakalangan Chairman sa Committee in Finance sawas kalangan may speaker kaya bali sa karan wow kapungki karena pagkawid mamiyasang Senator Movic sa insalme ang sangan kamagod matuwa damit ita may kansayar mo ni may unallocated the unassigned
Ari kawai din Secretary in Finance ang sa committee wan muna magdegak tatong ki mapampato sang nan carry over patpato ni 1 million wano sama mapampato sang nan sa matay compact 3 patpato ni 1 million tuwa sama ang pasantin perhatikan me munin compact siluban apali intuan kawit na miya ewoksang kampak kayo o kampak karyong pwede esoti rayal diyan aja apolben kembang rosar mua o kembang kamarain apan peyan kosantin ewo state intuan ewo state apan ewo national government sangan project tama state wo kupurki muna buka anapalin ranwat nintuan eupename sansal nintuan ipatuanta nan pungan sa committee finance so sa matahil ofisin mo ni mapapali sa matahil mo ni kanan office lab i aray tungal kawit sa committee finance patyan mo ni wat ebesan bisidokak tatang kilaw memotwot kosaneti saman tatangkan mona bukat pan tatag lang ari tama patu pang kupura tail million riau kailan ka kamanata bukan kak itan ananin apple tan product kasambal wat abil sansal me sa matay kosanet me kamanamantanan legislator kaiset me ruwasa me sangan sawas koros me pambato sang nanwen likikan autan momotwat pan ang nintuan resolution yu pang kamanamanta and sansal pang kupurakan resolution wo kauna batar o committee pil pan pagipan kupuran momotwat and kakapal ranwat ang tama sansal na report puan kakapali kupuran senator Mobik nuwao karagrak imen padawan me wan mo ni mami HR pag dahil tatang ki o kawit panen tatagwat i kaping ki pwede sangan neo panawat ya miya me national government kawit king dahil miya mo ni makakapali sangan tatag me tuwa demet niya Taiwan co-finance grant yu mapapado sang Asian Development Bank o wala tatagwat mamotwat pan kupureta agak kawit kitailer sang med patola ang uya pen grant taken magtay kasik maban de tong kitail sang wasadikan metuwa the World Bank mabilkaw ko na prana pali ala kay pon pe mayangagi al maban patola nan matol al maban patola wasakan mauya site historic site the tourist site the bill World Heritage Site memia bonte ang tamisan sal pangkupura tail albukat pangkato kapene teketu ko kolonia teketu ko ponpi ko ewal pan pil kamawiyala al me pil patota to pila palap te wasam ofisin kapina o ofisin legislator malong ko pung santi yang iya al me kapel fix sang punso patotala fix por dito tolonier o ewal me pato nantuwala kolonia nantuwala wasayu me alasobyo me pato 1901 namaki o pato tila likinkel ayal silupodet me mono bukat panapali nintuwan witan al pay me cup o kin tatok ong sangan men tagatak so dibilibil me marara me tutu kalangan main speaker Kalangan Chairman Carl o Kabesa Mimia, kamu Senator Mobik. Kalangan speaker, kalangan chairman ikatungki tame sainsal ibil kosompal ki tame sainsala sang chairman in finance pues sang ay saume patoban grant pukat patota nan about 2 years ago
Soto me kot sansalata magtay bilbana na commit money o when tanto money po. Money riyaw ban patrota prime ayaw score $15 million na van apaliyala sa baka. Soto pa kayo marakawaitin kita magtay banana kita money when tanto money ka. Ibil ko sampal ko po grant kayo no at grant po kat ko kita wala kayo di sangkatel money kayo magtay kaktatanggi ang usang choro. Ananak Thailand aleta free money po Thailand loketi sangal money bukat yo tay kak tatong yang usang choro so to grant kin loketi money bi ko sambal kiti when yang so mo ko sayaban money ka yu ya isang about 2 years ago so to take ura ka wewe ta me niya money mo tay banana na kita po ni tan money ka po en ka ko ay po yang may kita na sa lang so what makosantikap kaymet amay na bilanane tete yang tal buktalin mo wagi akarban ko santo buka amiya apa yung sawo so tatulul ko sayaban ay sawo mo ko sayaban moni nala ka uyawi mamiyo ka wewe pan tame kareta sangon momon ka wewe buka miyo kaya sawo tamo ni yana i bilpaki yan bilsan salong tel ko Rusya kalangan speaker Kailangan, Senator Simon. Kalangan kaum speaker monai pan patro aiman komen moi tong hai tungal sakartan ke peniwawang kal patrong sapon mo mesai salen lang man sang rangot dan one word men patu one kan komen vice speaker honorable senator Koros firman won kimen pembaikan patrong biya ko purun man sang rangot speaker men we tungal kapungong Chairman or Committee on Finance mag-report mga mamiya. Imen patuan yang sitin nan tatawagin committee nan wikot. Hari ini essential mau kawo may essential sang FSM Secretary of Finance PMU o TCNI. Hari ya tami kasumpal di project what speaker o loko. Moment panset moment standard in road construction yun ang Pompey. May alpan wiyawida sidewalk kami yo tenki pan niya. Ar ikamili na may way forward on construction in alme pan anana wiyawi ang Pompey. Imen yang patuan nan kasasalatakan niyo o nito na essential sang Senator Movik. Moyela iso me planapan totokot wiyawi estonok essential ya share kan state kan tapukoki are moyela im makareta atiat wonyo anin tuan last meeting mo wiyawi ng wicket nin tuan mon buko the grand buko akasisi pada pasangin nambungan state bayong ay kasalida ni melel ya project kan masapaman puy-puy o ya pais matay panana yang sawaski po ang kakapayat at ko tariya imen tatkiyang reporting chairman or committee irokan puagi ay kamilin me ketokot me sain kalang speaker Kailangan Simon, pasulasan Simon ayon po sa Vice Speaker Mikel. Kalangan speaker ni ay tungal sa balibul tungal ang kapong ang ay tungal colleagues Senator Movik po kalalabakan kakawasak Irak pirapat Koros po ang kakawit wiyapan tatak. Ngayon, irasli kasampalinan makutin wiyapan tatakot may pantry putong kaya itong chairman. Kayo man speaker, planin tatawo ya utaro yawon kos may panapalila usa kananan alpapot me reported sang ay itong chairman. Kaway ito pagpako ma terlaut sang 30% and makuto ang kak Pompey and rapa kita sangnan munin compact no sa palman win Pompey me peita o me pan patoto arbozi project what kairo ba ban trapnan July na iyaban totong Koros matang metre katrechu ma totogan pan ma ban matang ileo ba tungal kapung Mr. Speaker na project what pan paita bultaniya safeguard ang palika sampaliyo na Pagkagot kamaulan na alang win Pompey. ABTA.
Inanin kasampal rapukat irayaw kabatayang main speaker main nalilan so me kairuran machin nuwan kang koros talangkak rapata utama tramia me ketel supplement ki utama kak macang nan plant kan mai uya pilot project unit aranan kawo memia meyang patong iralo me sangapasam waliapan EGB apel iralo kami sang state essential me kawo puko mono puko aktatok ama kedai sudah bangkat kita wan makawai pemian sawut asko binta tahu bukat bangkat tukbana abang poita awak bangkat tukla nintuan tamu ni abang poita berajungka bangkat tukla pergi pelan pemian sawut liwamu ayewon krant me patoto sang paliyo me pampato anda kranto when kamu sakala puasaku dalenggap tapu hari ini kawai meremut perita kutang yang rakele ya tuan ma Yaraman macam bagi Yaraman and wave Yaraman pet PTA yang pegawai tiap capabilities so rabukat apa nana pet balik lautan Yaraman tahu bagi mesin tahu PTA yang pegawai usang teban imam berang kau proyek kalau lapakan mak wawo serban kai serban kat kita yang umum abang baita abang katubana plan yang tahu ong one mia mesansal patut bangkran kalangan main speaker sawasium Kalangan Vice Speaker Ongguran Kapatabat dan KPC ang proven po na si Ma'am Chairman Carl Kalangan punan speaker bagi pambilya tungalan gian semua kaping ko kawikan na niya sang Senator Simon o Vice Speaker Miguel Apple pen kawikan na niya nan robot entete mata-mata me sabul mo kamitin finance tungalan lagi sangan kirtan way me toward demet patuan critical infrastructure ang talente kasih me wain lagi ka ada bang kelepi utanan niya sabul material choyang nan tatak kesempal meban apali kirtan payan way o nan kasantin krantwat we have been tatak me santi nintuan esansalan report taipan tatang ke grant when kak we are co-financing on EU grant you me patut pan inon minimin salatak orang wat mono wanon saya kasantin tatak me kasaneti yang momen mono pan tatak lah ada kita sabun man ke yang semua jalan kak siapa tatawan mono wat pen we co-finance mata-mata celap me sabun mo kamatin finance tungalan ke Kedai kat nanan soyo me kedai nanan jiang apel pen PTA yo ton tatangkan. Pen yangar pa yang mau ki present pa sak lima me apali ton tatangkan chorus me uya ton tatangkan pon pe state government. Nan project word present silisak pan apali labor. Patyang labor misinin tatangkan chorus me pan we project word ni aso me project word pan busagla tu bukat chorus pan transfer lang PTA eri kasik pen me present silisa kan project word ni pan apolier momot kasambal word kaker kaparabarki me one project or one monument pon pe pan kasik napali sangon product wat agdaga ke dalam hotel o apali kesulitan puinin right untuk tuangkan NPTA meban para yang kasantin kalau lang puinin untuk tuang mepada no one person pa sak limau iwasam na kami ti kasambal ki and me
supplement ton pay melel momodwod ni bang kamanata chow yang sangan project matua temet ang project riau me sansal sang Senator Mofik essential me project pukat kawit pe mie nan tien tatak magjail kaunsak nan riagit riasak silu ari lalato ranwat site kawit me mie on co-financing on project pukat project riau al me ele kesempalan yang pesam Rael KPC yang sampai nan matul wiaya wasa kesempal lo pokok dia nan bukan wasa kesempalkan dan sampai me itu mesansal nan EPSM nan matul dari rebel kawit me murin tatakut tenian sama tatakut pan mo kita jalan bilkak cabiata masen pen apple pen product riau mapang kamawi ala altekan ewal kasambal rapato one circumferential road maban pato tala matalini mo pitak dito kiti sa patuan te maban pato la soke kiti yo pitak to matalini tolil dito net kolonia sa patuan ireo ni aso me masen pen to daw pukat pan mo kita iban dukay ang kamitin koresen kakapali amoy tama kasampal ang product wood mamod wood pan kamanatar tatawag wood are kawit kami tu me kagak mugit nan culayan parwood amaban pandasang culayan parwood ale when timeline in kosantin tatawag in apolya in grant may TP sa man rebel kin tawan schedule kay magdaiban sa konoti schedule in pay din sa grant wood makosantia daiban sa konoti nan July apil banagis apil pangkakade pandasang met ay mele yang committee uchung kawit in secretary in finance kailan ka source monwat sang nan sa material infrastructure grant kalangan man speaker Senator Cole, kami Senator Simna. Kailangan kami speaker mo na iban patro ay tumal sa kalatan kapeng wow o kanila pagi ranwat pagi tahu ya kupur patro yang sabol mo mi akum triyang tiyan may siyang ranwat o sa kalatan wow imin kasalita ito na turan kalilibang kante iya kupurun ranwat esensial kawit kan ay cara dahil masan kiro mo dan kita magdaiba ang close masan kiro Chancel me motion yung mayor tayo return to masan ben report o miya karyaman be karo tayo ban ponose karos mo utung ko magito masani uwang masani show kumagit paitar of tayo return tiyan masan ben report nambal may sa kwalu labi niya riya sa payo karos mo utung tayo sa bulman kita report what masani uwang masani show kumagit paitar of tayo sa bulman kita report nambal may sa kwalu labi niya riya sa payo sang committee and finance fund. Kamu Senator Artui. Kailangan Mr. Speaker inimprove kay sa palay sa karatan kaya kay pwedeng wow Mr. Speaker nan maluwat ranwat imin ulian dit delegation in Sokes o Melon maluwat ang kakpo na sa paraton Speaker and Council Sokes Municipal Government Honorable Amaraych dahil kachkiya mo lapalap Speaker, kailangan Senator Artui. Kamu kay Speaker. Kailangan speaker ni kaman sangon mo mo man speaker iba dawan sakara kamu yang memot kasampalwat ya lembel ka kasamo iray lolo mo kay nabuluya sound to talk kami lelam alaw to rail yang sawo-sawo sa kamaulan tak kertan hal and way to konan ponte ni bana bolpan PTA I remember the one pagi memot kasampalwat and ka kasamo rail on kun rail ni dawlo bolot maban kaptasan
Mr. Albert Latorre, Melangalangi South Elkiti, Mr. Clayton Simon, Mr. Calisto Margas, Mr. Molensner Charlie, Mr. Jeffrey Magias, o Mr. Kilmote. Pag-usalan ko yung ralo-lo-lo. Kailangan Vice Speaker bagi kamuyo Senator Siminauli ang traidero po na si Speaker and Council o iray mo nakapagay mayang batang Taiwan. Kailangan ng promoy lolo ko. Biyat point of privilege. Masular ay ban po na si Vice Speaker Michael. Speaker, Imam Padawan, bagi saya kaktolan ng standing committee report o Chor Tata Chief Clerk. Masular point of privilege ay ban po na si Chief Clerk. Standing committee report number may sa tuwala ang sa payo meped legislature bill number wali sa kumala ang sa payo sa ang may committee finance. Kailangan Chief Clerk sa na report word pan report out sa Committee on Finance Tamoni pan po na si Chairman Carl. Kailangan may speaker ika sa balik sa karan wow. Itungal wow ang piltutuwa de pan kupurakan koros. Ibilmendo kaya nga itungal wow rail ka mamot ka sa mbalwad. Po na sayer nan sa karatan Senator Artui o Vice Speaker Michael. Wow karakarag may speaker men kamagit mamot ka sa mbalwad and wiya kupurki standing committee report na balimesak tuwa o laban niyari isak tayo. Yaman. Chancellor mo kumagit sang Chairman Carl Trident Bill po na si o masa ni standing committee report ng balimesak tuwa o laban niyari isak tayo. Karos mautong kumagit o masa ni Yay. O masa ni So kumagit paitar. May masa na pan report. Kailangan may speaker ika sa balik sa karan wow. Niyabalap kamutang ko sa nadwad sungusungan ka pangala tatawag mawiyawiyang kamutang ko sa nad wani sa kriyaw laban liyari sa payo wal dito magkabina sign lar o yalar state law number 10 laban liyari sa payo niyan so mamutwat kamanata LP wani sa kriyaw laban liyari sa payo wal dito Biya floor amendment may patulong pali option speaker o division in administration o budget. Niyanso may encroachment wiyawi. Out of floor amendment riyawad. So diyang pato nan injingtaan kusunet mo na pagkatalang kapina. Eri we have been to talk riyaw makakuyawi. And kak recall bagaimana kak kapurato tatawad apoliang dala. Ranward kabina sign lar ko sana to. We are large state law. Ay may leta Israel kan me ken so se momot kasambal wat sang office and legal counsel kawait momot dan kak kamanata kamutan ko sana apaan pada bahan kupurakan wali saklimau lebih nyari sakpayu pue item riau memut buat kamanata Arab sudah patolong nan kosenet mereka binasa sain lar dan kak uta belong nan kamutan kosenet buat wali saklimau lebih nyari sakpayu niaralap I kawit me biasang Israel kan me apali injengtan kosenet memumuat kamanalar dan kak lewa pun memumuat dan kak kamanata kaya sudah konoti kabina sain lar kosenet mesan saler kalangan main speaker Kailangan Chairman Carl comment by speaker. Kalangan speaker essential na uyapan tatakot kasi sabon tibgis makara tayo riyaw surasantilang ng kosenet mo gala kosenet sola kakakonsider ni recall ng tuwan kawit na niya sang Chairman in Finance. Ari,
Pwede kabumbong lang toto kay man kamagit sa lang katla o close o katla o suskilangan. Kaya may Kalau mau kamagit, karos mau tung kamagit masa ni uang masa ni show kamagit paitar, karos mau tung talent sa bulman kita standing kami tu report number isak tua, lebih nyari isak payu masa ni uang masa ni show kamagit paitar, oktai sa bulman kita report what run. privilege, Mr. Speaker. Kamu Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, paan kapuro mo yun, paan kapurakan chorus. Ninduan sa matay rule, o pwede atay kamanatar, report may paan apali grant and ADB, ninduan kawait na miya sa matay government lab. Ay menuwa o karakarak, withdraw legislature resolution number riyasak walu, laban diya riyasak tayo. Pagkariyaman. Mayor karyaman pen kamagit wo, muna tayo ban taulanan, usus pen kamagit tayo men pagita mak tayo komal mami tayo Lebanon. Tayo komal Lebanon show, ipaduan pen tayo komal Lebanon show kata
Wia kupur o sansal mona trail kombalti a sansal me mia kamogetiu mia o mia karyaman pe trail and withdraw resolution takamumadan resolution number isa kwalu labanya isa payo sang committee and finance ong humotwat trail and masani koros mautung kamagito masani uong masani show kamagat paitar o resolution what Mayor Pan Kupura Trail o Iban po na siya Vice Speaker. Speaker, nuwaw ay tumulawa sa palpan ko promo. Upan ka katawan procedure and uyapan sa material to talk. Nananapan ang place. Wasam na pan niya patalang kaktulaw at kapali. Ibilisan sal mo niya pil kayo kaya kamana watawat kayo. Automatic pa mayor pan pil kalantar. Dalang kak follow orderan sabol material uyapan laman-laman rangut. And kakapalong o pasan ang soma kaya pan katiyong nan order of the day. Sang nag-arabaw, number 1 pagi, mumot ka sambalwat yan ka place, elar number, resak walula banyal, resak payo, pan resolution calendar. Karyaman. Chansal kamagat na miya muna tayo pan place ay man pagkita tayo lang turok tiyang for resolution calendar yan ang basic limaw o chansal makamagat wag tayo lang place resolution number isak walu laban niya isak payo at chansal mamiya karyaman pan kamagito para ta ibaan pagkita tayo lang place resolution number isak walu laban niya isak payo kan supplementary resolution calendar. Makaros place resolution what supplementary resolution calendar ay ban po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Yesakwalu and Risapayo, a proposal for resolution providing for the legislative acceptance and approval of FSM proposed grant number 58014-001 relative to Asian Development Bank funding for the road construction projects for adoption. Pag resolution what I would try ban po na sa Vice Speaker and we are kamagitin tayo ng masyani. Kana gawin, man speaker, nuwaw, iba dawan sa karagam mo mumot ka sambalwat. Dahil ang katilang patrolyang o walang langgi. LR number resak walu, laban na resak payo o kamanala. Karyaman. Saan siya lang mga kamagito, koros mautong kamagito, masa ni Yay, uong masa ni Show, pag kamagit poitar, miya masa na bay, paan po na sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balban ko po naman kupuran Vice Speaker o Senator ko. Urail kan pati ang nan kalari ang sukset. Ninduan kaway din Vice Speaker, pagtatawag dan kakitawan, uyapan ruwasin sa matay ko Senate Melel Chapter 2 title Isakel. Uya tayo kamanatar report number standing committee report number 5 walu yari isak payo may itan kamatang ko Senate number wali isak payo yari isak payo o uya ko Senate would mamasin lang dapat pato lang grant may pato siyang mas likin sa matay government in Pohnpei sa matay ko Senate Chapter 2 title Isakel kasan itu ia pentatau me pana pali ang sangan sawas metua temet o ruwase me niansu me sawas pan pato sang masliki utan momot wad pan ang nintuan resolution yu bang kamanamanta wen kak puketi nan saban matel bukan tatak uyapen tatak lan sangin sawas pukat niya so may ban lel nan sa mate kupulap te niya so may option kabina pan kabungagit sangin tataw pukat ano yaralap email kasambal ki resolution wadan kagapul muna tayo bang kadiyang nan watawat KU1 LP number wali sa payo laban yari sa payo pwede may speaker Motion ng close, Speaker. paata sa Committee in Finance o chor parent judge on Vice Speaker. Close.
Essential memia kamakit jalan rutung itu macam pe essential memia karyaman pen kamakit memia koros mautung kamakito masani ei uang masani show kamakit paita jalan rutung itu masani pen resolution number isak walu dan benya isak payu koros mautung kamutan resolution isak walu dan benya isak payu kawatan in 5 kalimaun and Chancellor way macam material usus tatatak matoko kamutan resolution reisa kwalu le benya reisa pa yu karos usus ki oseto mau Vice Speaker Kalangan Speaker, Nuwaw i-sakarag kami yung umot kasambalawat pag-italan rot o torok tamban full calendar tarihan. Kalau kamu kecang Vice Speaker Thailand Sapal talang yay pil calendar yay nampai isak payu upaya gimia kariman pen kamu kutuk try ket pan pil calendar Legislature Bill Number Baisak Payu, Line Reisak Payu, Legislature Draft 1 Bill for an Act, amending Stelo Number 10L-139-23, the Bombay Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024, relating to the judiciary branch and for other purposes, only what kayo. Chancellor mo kamu tang kusunod wet yay Patulang Moni karate pantuan sa Chairman Carl, Chairman Moni. Kailangan may Mr. Speaker, ipiliw ka sa bali sa Karanwao, pangkupura mo yung pangkupurakan chorus. Iyaralap, kamudang ko sa net, niwaw karagarak, iban kamakit mamot ko sa mpadwot, kailan ka kuya kuburuki, kamudang ko sa net nambe, wali isak payo, laban niya isak payo. Chancellor mo kamagit memia Kupurmak may Speaker, may kakpiliw tungalan kiyanso, kami ang Chairman Carl. kakupumula, kailan ka kuya kuburuki, kamudang ko sa net pa isak payo, laban niya isak payo. Karyaman, motion rojang timasin po. Karyaman, Chancellor mo kamagit memia Thailand uya kuburki kamu tan kusunod paisak payo laban niya isak payo LT1 bagi amia utupan kamu gitu koros mautung masa ni uang masa ni show kamu git paitar dia masa nube kamu Chairman Carl. Kailangan may Speaker, itong alwaw sa Palban Kupurami, itong alwaw sa Palban Kupurakan Chorus. Niyaralap, inkakpiliw pa ata sa Kamatin Finance, kamudang ko sa net pa isak payo, laban niya isak payo, may report pa mayor, non-standing committee report, may isak isulab niya isak payo, mumutwat kamanatar, kawait ang report wo, wan jalanen, and kakamanamanta, kung napali, anan karwaro, anan kasambalan, POL, ang sa material mo lang ko pumililan win pompe. Kailangan man Speaker. Kamu Vice Speaker Mika karyaman, Chancellor mo kamu siyang Vice Speaker Thailand rutung ti masa nube kamu tan kusunod paisak payo laban niya isak payo LT1 koros mautung kamu gitu masa ni uang masa ni show kamu git paitar tayo rutung tier masa napan kamu tan kusunod wet koros mautung kamu tan kusunod paisak payo laban niya isak payo LT1 Thailand kamanatan ng watawat kayo masa ni uang masa ni show kamu git paitar og tayo kamanatar kamu tan kusunod wet ng watawat kayo. Chief Legislature Bill Number Walisak Payo, Line Reisak Payo, Bill for an Act, further amending Stelo Number 10L-119-23, the Budget Transmission Act for fiscal year 2024, and Stelo Number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024, and for other purposes. Unwat-wat kayo. kamu Chairman Carl. Kailangan may Speaker, itong alwa sa Palban Kupurami, itong alwa sa Palban Kupurakan Chorus.
Wow karak-karak pada sa umkamatin mo ni o kamagit mo modwot kailan ka kuya ko purgi kamadang ko sa netwali sa payo laban niya sa payo. Kariyaman. Chancellor mo kamaguto, Koros mo utong kamaguto masani uang masani show kamagut po ita. Biya masani be, kamu Vice Speaker Mikel. Kariyaman. Kariyaman. Chancellor mo kamagut memiyak tagang rutung itu masani pen kamutang ko sunnet wali sak payo laban niya sak payo. Koros mo utong kamaguto masani uang masani show try rutung itu masani pen kamutang ko sunnet wat. Koros mo utong kamutang ko sunnet wat masani uang masani show kamagut po itaan o try sabulman kita kamutang ko sunnet wat nuwatawat kayo. Kamu Chief. Legislature Bill number Walisak Mala and Risak Payo Bill for an Act. Further amending State Law number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ong matawat kayo. When Pronounce Chairman Carl. Kailangan main speaker ay tungal wa sa palban kupurakan koros. Wow karak-karak plew pada sa umkamatin mo ni o kamagut mo ka sa malwot kailan ka diyang nan tawiya ko purgi kamadang ko sa netwali sa klimaw laban niya sa payo ang watawat kayo. Ros mo ulung kamaguto masani uang masani show. Biya masani be kamu Chairman Carl. Kailangan main speaker wow karak-karak imbahan chor parenta dong Vice Speaker Miguel. Chairman Carl, youth lorong Vice Speaker Miguel. Kailangan speaker ibarawang kamelo lang pamatang ko sa network niyo mo po kahit nan report di may saktual laban niya resak tayo mapit kabungbungulan totokan nan ko sa net o apananano yaw po yung totokan mawakan flora man ko akwali abo publisang ni sapuntip o siyang patrong ko sa net pa siyang nag-aarabaw man speaker yung Kariyaman. ito matusus kila. Chancellor, kamagut siyang Vice Speaker, chada ulung itu masani be pergi amia kariyaman be pan Pronounce Koros mo ulung kamaguto masani uang masani show kamagut paita chada ulung itu masani be Koros mo ulung chada sabulman kita kamutang ko sunnet wali sak limau laban niya sak payo ong watawat kayo masani uang masani show kamagut paita kay kamanala kamutang ko sunnet watawat kayo. Speaker, kamu Vice Speaker Miguel. Kailangan speaker siyang nagkapalan rosan niyan sawat o ananan koro makatibang wakulukula niya mabangkak puptinan malwat. Kareda siyang nagkarabaw man paki kadalan ka kamalbisan ang uyalang lang po sa palpa na kalokisa. Kariyaman. Kailangan Vice Speaker essential memiya kamagut yung magkubroma in po na sima Irail Senator Kano man Chairman Kano man biya pakahit kamu Senator Simon. Kailangan speaker ay tungal wow kapatapat speaker kasambal gimelel kumagit na siyang vice speaker pwede yan so essential man miyak ko siya net triyaw kisilu tayo tuwang kating kamanalang watawat kayo pampang talagap ay men takim nagtayo replikak apali ew mutamot kung kagyang puro talagap ang watawat karyaw are sangat kara speaker mo imen patuan nubaw speaker makompa mo itang men patuan ni Ewon ki chairman ng committee line buturo kamutan ko sinit ng panguni sa kulong na bilari sa payo place na sa matay kalanda Under information Well, sambal mabedyo. Kamu Vice Speaker. dahil sa lang
Kupur, only to one way open and trial Chapulmanki, Ban Police Komogit Mamia, Tridan, Komaldizan and Uyapur, or Sapalpen Lakap Kulakisa. Koros Motun Komogito, Masani A, Masani Show, Komogit Paitar, Okalangan Senator Koros Tairan Maletier, Ranwood.